Kebun ya. Đây. Lương. Ở đây. Đây mà kia kia nè. Ngadu imei jungi hinden para ini Nei kecing sa junga po syuang ni mga mga pedegam. Nei maki ka syukwa jang syuak kem. Mintik laga kiyo ena atau ni bom teliti tian. Ini terkut negara. Takada negara junga dengan syuhir mending sane pasal tu iki kat prasya kem. Kumu dong elam ngadan ke jintik kia nak buka jungi. Lawan nungkong nung siap hayang jungi de kapomyo yang aki kem ni kini kena arnot. Jadi nak kata-kata orang akan beri orang asal tu. Bayok kikem susu nang dai sekmat. Kawan benming kalau ada bidang kam mesti ngencang ni keren. Ngencang ni keren. Jadi nak kata nak kalian jungi kasen. Nisung tu ban gila ada penting kena. Nak kalian jungi CPU Hashim ni kata. Banang ni sekmat dengan kam susu. Din hapan khot mesti ngencang. Pensim dikeli lagi. Hindai ban kem ni pi. Hindai ban kem ni kan awak sebut kemudian. Khot ni kan pensim dikeli. Kaja ayu, betangi ngela om patang syukri si communication bangi na kaya kasan gigan sa kagata. Bin syukem mo. Syukri lang ikibriyo kinongyo kinong hak kibrang to kem lang ikiro. Ha. Right now ta tanan. Meeting ko kem ikiro. Kare. Bali tini communication ni kinong alam jo kaseng. Nakata-kata na kalian joki asyem execution na ish kamat na kidon kam. Ikat mesti macam. Yes siapa. Indonesia naik player baru cepat-cepat jauh dengan jawatan kilami bertuliskan jangan seng kejungi kumengilai keren nanti hapeng kami jeng keren gila pakai kulit ni ibu kami kita kecil balai malah kami kita kan menjemput pau keteng nak kata nak kalian cuki kulit nanti sora ki ombak nakaliang di kimsim la penpau yang anu keteng hendai kadai nakaliang joka board district cha SP office Shillong lingba kali ke keluar engkau berpatai siapa di pulet badan apa asal Shillong ba kaan kalau kumju ya boro ada sampai ke situ lah
kam sirong kum dia. Kum kaseng nginum mancu. Kum ni gelenti banyak kan. Ni kincim dah kawai ke senja. Masa kasi kumalaskan sama ribok. Nakaliang jok police department gila patay siya. Bagi kam lumesa bu yusan bagi kita punya beliau. Andai kan naka bagi suspek iki bagi dan benta. Kita ngajik suspek jengki ndai jumpa buat sikit dia. Bagi kita punya yang kata kai ngimla ban pediam. Nakaliang jadi kulit diom. Mak onda la stoket kata kilap. Bagi